Život mu se okrenuo na glavačke kad je čuo plać sina. Plakao i on od sreće i to puna 3 sata. Od tada mu širok osmijeh ne silazi s lica. On je televizijski i radijski voditelj i odnedavno tata. Frano Ridjan. Aj mala moja ti u plavoj bluzi, zgazit ću te, stojiš mi na pruzi. Bog, rođenja. Zgazit ću te, stojiš mi na pruzi. Frano, kako ti je jedan test za trudnoću promijenio život? Totalno. I kad si preko oceana, preko Velike bare u New Yorku, nazovete supruga, kaže imam ti nešto za poslati i pošalje sliku testa za trudnoću. Znao sam da nikom ne smijem to reći. I bilo mi je jedino koma jer bi ja na guzu bio, svima bi rekao tamo 200 ljudi da bi se banči do zore. I skakao sam u jednoj staklenoj prostoriji, pred prostoriji na recepciji. Malo su me čudno gledali ovi moji iznutra, ja sam ono... Pide si ti dobra, kažem, ma jesam, evo na kladionici sam nešto pogodio u koji isto ne ide malo. Dobro, tako da sam smuljao i izdržao sam. 3 mjeseca nisam nikome rekao, ne, tek nakon 3 mjeseca kad je rekla da je u redu, kad smo prošli sve preglede, onda je na red došla obitelj i tako. Daj lopticu. S tvoje strane. Ili mogu postati ona klasična lopina, pa i sad ovo. Nekad smo mi to radili ovako. Daj ih odmah 5-6. Evo ti 5-6, brate. Pa daj si, sad ćeš vidjeti. Ozbiljna emisija, kad ono... Da. Ajde. Jesi išao na tečajeve za porod? Da, išao na tečajeve. Poslije sam doktor porodiljnih znanosti. Naime, završio sam tečaj u Zagrebu koji traje 2 dana, to je za amatere. Onda sam išao u Rijeku na trudnički tečaj koji traje 10 dana. I moram priznati da sam iznenadio sam sebe, kako sam pod jedan to izdržao i koga sam saznanje dobio pritom, tako da sam bio od velike pomoći supruzi na tom porodu. Čak su rekle i tamo babice da bi me iznajmljivale za druge porode. Ja sam rekao, naravno, pa šta. Joj, kako je lijepo. Frano, je li sve dobilo novi smisao kad si ugledao bebu? Apsolutno. Kad je to čudo malo izašlo van, ne baš malo, 400 nije baš malo. Gospođa je bila borac, ogromna beba, ali uistinu onako shvatiš da je najbitnija stvar u tvom životu koju možeš saznati je to je li mali kakio, je li podriknio, a ovo drugo je sve nebitno. Beba je imala koliko, 4 kila? 400 i još nešto malo. Ogromna, komad čovjeka. Pa si ti tako bio velik? O, ja sam bio još malo jači. Pozdrav mama. Ja sam bio skoro 4,950, ali službeno sam bio mrtvo rođena beba, pa su me onda malo počupali, stavili na kisik, slomili ključnu kost. Ne bi li razgovarao s tobom u emisiji? Jao, i što ti sad kaže ona žena koja te spasila? Kada sam znala da ćeš toliko mlit, ne bi toliko kisika otvorila. Znači, hranjenje je još uvijek zapravo doji i zdravo je. Zdravo, doji, dobro. Da, a pelene, mijenjaš pelene? Majstor. Dakle, važna napomena svim budućim očevima. Dakle, nikad ne dižite noge u zrak čistiti bebinu guzu dok niste 1.000.000% sigurni da je on završio. Jer inače ćete dobiti zanimljive boje kako na vratima, tako na zidovima, ali onda se svi smiju, pa eto, dobar spor. Je li istina da kad muškarac postane tata prestane biti ljubavnik svoje žene? To je već kad napravi to isto dijete, taj ljubavnički život prestaje. Za dobrobit i viši cilj. Mora se malo sve... Oj, čekaj. Jesi se zaigrala? Kakav ćeš biti kao tata? Dugo sam u ovom poslu, moram priznat, nisam dobio teže pitanje. Pa nadam se da će biti dobar. Mislim, htio bi biti dobar tata. Znaš ono, da me se ne srami, da ne gleda me samo na televiziji, nego da stane na trenutak i kaže, a ono, barem nas provodi, stari, nisi bio tako loš. To bi stvarno volio, da budem dobar. Prilikom snimanja ove reportaže nije nastradalo ništa doli malo muškoga ponosa. Žene su jače od nas muškaraca 100 puta, samo hrabri muškarci ne boje se to javno priznati. Pravite djecu, nemojte samo voljeti psiće, fali neko da puni mirovinski fond.